الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Uspito pasuro kitibi si siru matangan sir beso ila ani ngagan dikeu sa basa watawala siru inshallah atwal samin kitibi ha ha tan bi tenen manaro ilmu tu samian ai peda tabi tinbag kitibi ngisanya sa to pinende samian kitibi samin kalan. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu lama. Sampai ko ito sarabian. Ubus surainin pagi Quranin mian adakala tek tapos si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinabuas Jibril mian kinitiwan Allah subhanahu wa ta'ala niya magsarta duk sababan di samia. Ang petek kay sabka niya sa petek kadya po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalam bandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang petek kay sab asal niya bang name sa amin may problema kikahinang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubos kinitawan Allah subhanahu wa ta'ala na dinak pinao Jibril buon po sa miyan bisrainin miyan natin ang gitawa hinangnin atawanin gitawahan ng pamatinokan sa miyan ini kakalan miyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nansinin nansinin miyan si surah Abasa wa Tawalla ni asababan itinin dahil naman bisrate ini may mananin niya itinin niya waitek kaayatinin po si Nabi Muhammad atau ini sababan nentek kaayatinin pusi penguti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababan nen yan tulong bisa anuin pagin atin masin sa pagmusagat minisab mian dembua oras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko megite bito tinen ngurung muhadara tinen megmano megine gurung iya samian lecture gurung dars samian sumegua dumen pengehutbaan nen sime sine dumen sime sine rok sine me sahabat ne samian sumegua kemon nekura si Makkah zaman le nekura asal me kurai si Makkah yene me nekura gagandilan ubus nekura asal tuas tamanan tuas naga to juye yen hinarap nen osorasmia hinarap nen yen hinutbaan nen sine managna amban si Utbah bin Rabi'ah me nekura syirikinin bagi historian puas na amban Firaun duk Musa ko itu historian bisa pasal ene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samia si waktu yen ora selesai makai bisi magharap etinen imian duk me yene me nekura me zoma Quraishin me nekura Quraishin le si Makkah tagna etinen si Utbah bin Rabi'ah me kupur me atin me manusia syirikin atin enin asal menekura me asal bundam buat si me asal naga pusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kedua Abu Jahal nekura Abu Jahal samian me an ihinarap sine hinarap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ketelu si itne Abbas ibn Abdul Muttalib agan ne kote si kita imbi Abu Jahal ini ek histori atau yang tibi ilmu sa testi pinbasa si itne dumen si itna Abu Jahal dumen si itna Abu Jahal so may amban may pirak kura saja so si itne dembua musyrik nekura musyrik naga tujuye si Abbas ibn Abdul Muttalib rasmiya pung tini samane pagi samane Abdullah si Abbas pung tira erok sa Abdullah samia na usi me asal me perutan nekura kurus si orasmele si Makkah me asiye me ene manusia ini ni hinarap na rasme bentel bisara dina uhan dina inakan ni samia urus ek kasalay samia me nekurain lair me jamani nalai dembu adu hinarap den so de utubangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaka sisi lai sarapan Abu Jahal lai harapan si Utbah bin Rabi'ah, lai harapan si Abbas bin Abdul Muttalib, menekura musyrik, menekura kafirin, ko Firaun leiru, siya ubos, begbesar na sa amin, iyan ang nandangan, besuang hipinin niya tek karambuha PCE. Etinin megay na, megay, pangano si,
mian petek kami pinte pisi pasakop siya pisi pegpegajan mian pegmuataran mian ubos gamag na nga ananga ame petek kami pisi mian buone megbisara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buone megbisara pintel bisara ko nasat bang pintel ko nasat sabi yan nasat pintel ka sa amin ko gana adat niya ta sa amin so inarap nan naman may dikidiki ko man sa amin de kura ke mun simak ta pinike basak na si oras miyan ene mi atal lumiyan di sa busahan din si miyan si Utbar bin Nabiya pi basak de buam yan pagbayam ne apesik pesam may peti me asa gana guna sa amin gana guna pi ine binasa ine unen mian pinne ya Rasulullah sewaktu yang harap ine musyrik mian ngarap si Abu Jahal ngarap si mian anu si mian ine mian Utbah mian tekar buah mian paasek PCI atau PCI gamag nga mo Rasul magbisara pinne ya Rasulullah ya Rasulullah pinne alimni mimma 'allamaka Allah pinne po si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akahanun ko pinne to anun ko yene pinne bakas kepeno wa Allah subhanahu wa ta'ala sikaw pinamian betal bisara batangad je bisa batangad busi tenuanim rasman pinasampayan numen numen si hinarap na ene ko ito bisara mian mi asal mi ahad je mi asal inakura beso nga jap asik pagpayam apes pisang yang italaka piat ini bisara din binek kato ya bisara suin etini pi Rasulullah pinne to anon ko ine pinne ine bakas kepemeno wallahu subhanahu wa ta'ala sikaw samian ubus pagpayam mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa amin bisara nga esa sinetiroan sinembungan ga subahin hinang Rasulin tinaikutan iya amya paaratan tinaikutan de kahinang neine gahinang neine aram bo amyan ye hinang neine hina sa hinarap nen peg eme ame jikawan mejimen me ene me kura jal me musik miya de bo menga ga tawad ne ga inakan ne para danu duk peteikut duk megine meglising me alwene abas komte abasin etin meglising meluen beglue beteikut ga begini ga besar etin bentel besar inastel bes aram buame inastel so ga estel ga pinne me sinigaan sa men ga sumagua ine nunen teikutan ne hajamian dok meglising melue Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etin terbesar inastel si so ga pen bisa sabi na we ga hinarap nan dumen asal me adik keuman dem makkabian keuman anu bisi rasmian hinarap nan me asal me hajje terus petek hajar mo ben pintek ko anu samian ubus parada anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubus petekot ubus serta meglising me alwere pilih samian do asal ge mo ba si bisara ene ame pesek me pisi si ena me ketua me gahirang nene asal masih pain ene pinaman nen yene hinarap nen yene me manusia yene me meje mi antara zat ne mi an si Abu Jahal si Abbas bin Abdul Muttalib si Utbah bin Rabi'ah sa nubus pegsamian tekite wallahu subhanahu wa ta'ala kineteuhan wallahu subhanahu wa ta'ala samian kekehinang nabihin samian kekehinang nen lesi orasmian ga inutagan si orasmian pinitek ke wallahu subhanahu wa ta'ala si Jibril si orasmian si oras po saja misara yene amian penni ya Rasulullah alimni mimma 'allamaka Allah tuarun ku pinne yene pinne bakas temeno wallahu subhanahu wa ta'ala sikiwin ubus paarada anmu emen sekirang nasuin ga akahanne ubus tikutanne serta meglising meluenen hinarabnen ene hinang ene me keuman ene me cahilin ubus dinag wallahu subhanahu wa ta'ala si jibe orasmian ga inutangan binaktisi si orasmian si pelehan nemian ine mian inakahani bin Allah subhanahu wa ta'ala bin abasa wa tawalla
an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira. Emen bisrahit so ete ena ayatin ne kemon tek ayatin bisrainin amban Allah subhanahu wa ta'ala bino pisiye mi andina ko Allah subhanahu wa ta'ala bino posible. Emia. Eten emen sabanen ayatin tek ka saban ine samen kahan rasulin gahinang ne ine yene rembua ene batang mengejimian batanilaw siya gahinang ne ine gagahan sarta petikot hajen meglising melwenen hinarap nen ene mehjek kuman mehjen samia nus tek ayatin hetinen bisara Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu men tujuye gaido tangan ini bisara Allah subhanahu wa ta'ala pinne abasa wa tawalla hetinen bang ini si kue sinusunan atau kue inamahan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hetinen sindobi naman subay pinepe pinesema niye we hinang men gay makasari samian pinne abasa wa tawalla sin abasahin yene nabi oko pinne Muhammad ipinne luenun netinen meglising belwenun serta petikut keu pinne amban amian petikut keu tikutan no pinne luenun meglising melwenun samian etinen gehap pamahiwan nun duk petikut keu anjau lama si waktu tek kapin dia dan buah manusia gingi tetuju kau pesek yene mian Abdullah ibn Umi Maktum awe mian si ini pesan ini tenang narwainin etinen tapit tamanan tapit si iya si segene ubus tek ka ayatin si iya ga nenia pine ene etinen bang din harus itewat nen samen tuju Allah subhanahu wa ta'ala tinang ne tapit tawanan tapit ene ainin tuju sa amen ame peseknya so ei makene temut te berusturi etinen ko ene kahari etinen ge manjari nebihin magluwe duk petekut si waktu tek kasi iya dan bu ame peseknya ini hinang nen mian etinen nilew ubus gehi makazari bentel bisara pen Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yudrika la'allahu yazakka kapin dikitawannu wa epinna mepiusike ulay gepin dikitawannu kau pinni etinen yen megmumpat tuju yehin duk megmumpat tuju kawin bangketoan nu ubus tedo ng bankau yene etinen ilmu inatawa yene dakan kun ang manekuin pen Allah subhanahu wa ta'ala samia aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra etinen bugbumpaci bangia kahanno samian yen etinen megkesucihan na baranan samian mian magkahap etinen not kau duk megbumpat tuju duk demikian tuju kau bisa ene bakas bangnia bakas pengaruh tuju sa amian ya pinekune si kiule tinen ilmu amban aku pen Allah subhanahu wa ta'ala us peno no tuju sa amian pinekune amma man istaghna fa anta lahu tasadda sumegua ye pinne me manusia istaghna fa anta lahu tasadda yene si Abu Jahal di Abdullah bin ibn Utbah ibn Rabi'ah di Abbas bin Abdul Muttalib mian gagaw pinne bimbang si waktu tek kamian nilaw kau mian pegluehan nu haja tikutan haja sumegua yene inarap nun yene mian gagaw itinan gagaw pinne bimbang tuju si bu yene pinne manusia lay gay pinne tinen ngakad kau karo pinne ngakad kau mian untaran kau ro bui pinne si basi narapun sa mian buerem buale batang tinen me ngahadam man kauhin neyen tinen mian nagnesita to amban hidayat amban ku be Allah subhanahu wa ta'ala lebanan man kau tinen tuju mian ga hinang win so megua bang di si Abu Jahal ene me
kupar me musyrik meruyan gapin hinin itinen ga tinggalan no sige harap no sige tawaan no sige akahan no bugay no siya maghagatudyo ka upin Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Ubus wa ma alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yasa wa huwa yakhsha fa anta lahu talaha ipin ni amat ka pisikumian pisika magmaksud nilew wa huwa yakhsha sarta ketelew nayen pinelew hatin kegeget ketelew na tuju Allah subhanahu wa ta'ala fa anta anhu talaha asal gapin ne inwe gapin hinang no ine telew nilay ga hinang no ine telew nilay mian kwe do hadja sin mian panggaan no kwe do wala sikao kwe do tinen mian kwe elianten bisrara kwe ulan petek rata adawin kau samen pelarus hadja ga hinang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samen yene bisara dan buat miau tujuh mian talah kalla innaha tadhkira wa amma man ja'aka yasa wa yakhsha fa anta anhu talaha samen itinen ka hinang ni ne mian itinen mineumian mian sumegua itinen leo den sige hinarap nen hinagahanen mian jinawahanen yene me manusia kufar Quraisy me hamene Qur'an kufar Quraisy sama kain sama di sama zahalle us yenya dagar kita pesong kalla innaha tadhkira man sadakara tinen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si waktu ya samel si Makkah dumen si Madinah pagi hatin si Makkah yatinin si Makkah kesua dinawahan wene kinombin suwe na yene me manusia rui ne manusia ene meje mian nunen meje kepetut nen me kurain ubus sige narapnen me manusia manggani kepetut nen serta maghapen tek kapisiden buah ni leo itin gahinang nine mian sumegua tinigutan wene sumegua Rasul sallallahu alaihi wasallam neksud nilai sayen maksud sayen pinne bang dem buah ini murah ru hangkan ga hinang ni murah ru sumegua yetet asal tiningko annen gineget nen bang puing gemang kinut si Abu Jahal di si mian Utbah bin Rabi'ah di si Abbas bin Abdul Muttalib samen pegi si me de Qurain pegi bang de Qurain nenut si me kemon batali petuhut ne nangkan sayen nang rasulin ga bali wala na ran buwa mian sa amin pegi basa ramen do nakura yen ro hinarap nen yen me mehje etinen yen me mian dalam keumanin me nakurain pegi bang ne sele nuhut me nakura le bure me batain etinen petut me jamain petut si ne naubus na sinin sige ginang rasulin ga pero Allah subhanahu wa ta'ala dahinangon sayen me mengi me ene me mehje mian me manusia be kufarisi wala sanu yan gero siya pakali bisan do sa ingi bisaron tuju at bisan do sa ingi bisaranun tuju siye gero siya pakali mian bisan do sa mian ne sa men ne inegene se mian elihanno gero siya pakali nagsasong hadja penguntara tuju gawin so mewa dane siya hinangon ine yene hinangon ine bangnia tiyo tuju kao mekito ini to aron sa mian pegi emek mumpaatin tuju tuju kao yene sa mian bangnia itinen ine men petut tuju kau mekedo ilmu aman akbar Allah subhanahu wa ta'ala man kau sabi nan sinin tining ge makazari ulan ne kita lu pente dalam lu sikita pente dalam meiran aja dalam pege ini binen dalam kekan manusia usnia tu dan buah sikite burumen petiuhan dan inaruk ina sumegua niau kesebenalan nilaw sara amal Allah subhanahu wa ta'ala nilaw kepetutan amal Allah subhanahu wa ta'ala pinahin nakewanu samian netinen mangkin di atau ini samian ge makazari taro pinahin dia kibisihanku taro harap mesti ge makazari sumegua mangpagbisarain pasal agama Allah subhanahu wa ta'ala nan sinin bisrainin ge manzari etinen da kero pentesi bang nia nilaw magsista samian pinahin na mangkin nekeo pagi karon na kepetut no atau ero ge makazari sumegua sisine payamante manusiain nagdesisita yen puate
pagi bang etinen ene agin garit ne beten sa mian lu non si agero pakale so ipine kita si ene me bisan me maka me etinen me ad lama me agade abang sa mian payamante bang sa inge yene mian pengetian nen ini to ante atau ini harapte atau ini hinangte etinen lundang pan sa mian pagi sabi etinen mina kita one tuju Allah subhanahu wa taala. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin barara. Allah subhanahu wa taala. Yatina ene bisramen itin Quran. Ya bisrakum bil Allah subhanahu wa taala. Bisrakum bil Allah subhanahu wa taala atau ene bisraku Quran ko episigawian dumen pinne inro kinaso ke monen pinne PMS pangaka sa amin pangaka supaya pangakano pangakano hadja pinne sime ene ipum ko Allah subhanahu wa taala sime umat makakakeo PMS mo hadja pinne si ubus pabansa adakara si sine hetine netin mabaya ene si mian me pagila si Quran le hetine si mengi mabaya indan lebanon ne so bang niya mabaya ko edem buah mian Abdullah ibn Maktum itin mabaya megali Quran mabaya menghati Quran sabian yani to alun pen Allah subhanahu wa taala dari itin hinangon ini mengi pekelelo sumegua kau pesumpayano ne ene me pekele samia me pekele sikawin ubus Quranian penne pisuhupi mukarrama pisuhupi mukarrama ene pisuhupi mukarrama ene Quran ini kita lumpuh juz Quran ini tinen mian mukarrama marfu'atin mutahharah asal ini tamanan langkeu ne darajatnen atau langkeu ne manzilanen tuju Allah subhanahu wa taala duk sesuci ne yene kitab amban kemon bisara teman kemon kitab ini bisara Allah subhanahu wa taala ini Quran ini bi aidi sapara Quran ini lais antara atasi etin dalam kengkeman tangan me kamalaikatan di atas langit samian pinetekka wallahu subhanahu wa taala dehelu amban kimetekka wa ne pitu pusi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lai sima malaikat ini pusi Jibril alaihi salatu wasallam ini Quran ini ubus kiramin barara etine sifat Quran ini kemon nubus nansi inin magsifat kita yene manusia mian niya Quran dalam pengetayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samian dalam pengetayan Quran kemo pagi takna makabalik sin Quran duk tafsir duk kemo maksud ni mana samian ganya sediam man sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itak na makibali Quran dembuin ang sahabat nen sumegua tahatek man si Jibril alaihi salatu wassalam tek man si Jibril pipusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quranin ubus tabalik ko tabalik ko sa amian tinatawhan wa ene sa amin kemon ene ilmu dalam Quran wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nubus nagsifat niya sa amian Quranin tek bandiata atau walai sa amin amban yatinen bineta do Allah subhanahu wa taala sa tempat halang kawalam kau ne tempat lai setin dalam tangan malaikat sa amin si Jibril alaihi salatu wassalam ubus mian daun petek kapisi ubus Quranin bangtek kan ibusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hinang nen dumen inrok ini sumegwa pamasampay ni hadja pasampay ne si mengetu penasampayanin udah besarin ne suwa bang manggi mengetuhin ne ngaka hadja sa amian sumegwa dan pulasaw ni ambat ne dahil pulasaw ni ambat na suwe mga kaye bang mahapin hap bang malatin lahat bang ini sa amin dalam Quran suwe hadja pasampay ni pelebay ni suwe uwa bang megidayat manusia da pulasaw ni kisan luiseng ke pulasaw ni bang kayo nga to paghihidayatin dugan amban ni amban Allah subhanahu wa ta'ala sa amin ini amban Allah subhanahu wa ta'ala suwe uwa ini miyan tinin mesampay hadja miyan nga ka hadja sa amin mesem amban wa emen bisara Allah subhanahu wa ta'ala tuju iye si waktu petekka si amen Quran yang mana si Jibril alaihi salatu wasallam amban Allah subhanahu wa ta'ala yang binawa si Jibril alaihi salatu wasallam nung semen kisahin niyan pelihalan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sikit biniku itu da Nabi umus ne sumego sikit biniku itu da hinang tebi mian ko hinanginin katinin gay menjadi si Allah subhanahu wa ta'ala bang niya batang ngaji bang niya batang nilew gay hinang tebi to ante pegi kita bisin serengke pak serembua gay makazari atau ano pa asediru kawiyan gay makazari sumego bang niya tekka sa amin sinesine da pene gay menjadi penene asedi duk amban sinesine bangsa ini sa amin kahalan bang tek tapi usikaw bunia keteuhan no sumay wajib pasampayan no yene manusia iyan pagsasabi tinen gayet yan karena kataliw nito Allah subhanahu wa ta'ala umos sine manusia ini yene may pasekmian nan magsigay na sa amin bakas tek ka na ayatin tek ka na pemepe yene Allah subhanahu wa ta'ala yahin sa amin no agay magkasali umos miyan kinateuhan no ene serta tinawan no ene miyan yene amian mian ene Quran bakas tekka wallahu apinatekka wallahu subhanahu wa ta'ala tujuye ubus inakahan no ene sa amin mian Quranin ubus sarata tahinang ene amian tapit tamanang tapit tujuye si waktu la isi Madinah ye ubus mian awe si Madinah si Makkah migisekene kita uhan ne mag-Islam ni amian pasik na siye sarata tahinang ene etinen muadzin tinang na ganating kung tapit-tapit ni manusia siye tinang ne tinen iye penungutanin Rasul sallallahu alaihi wasallam iye imamin iye ne kurain sine me pesunu siye ni ne Bilal ni nato muadinen ubus tahinang wa gadan buwa manusia am pesekmian hinang ne tinen umbul dan buwa muadin ne atau magbabalang si isamian duangan ano ne suyak tuine ano Rasul sallallahu alaihi wasallam duangan etinen duangan ene Bilal siye itinen bang tek ka waktuin bang tek ka itinen waktu limahin niya duwangan inapoint duwe ni atawa miyan mineta duwe ni si yene magbabalang ubus sinambuwa miyan dambuwa ang panine muadzin ni si yene Bilal bin Abi Rabah ubus si kedue yene rambuwa ene ang pesekinin yene rambuwa ang pesekinin pinne mian pinne si hadis ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang tekelebi pinne inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin bang pinne tekelebi si Bilal magbalang si sangem mian pakulu wasrab bang tekelebi pinne magbalang si sangem si Bilal pe itinen ko bi magbidda suwala lecho Allah alam kita ko kasi suwala din adakala itinen ko metuyan mga Pilipinas na palangan din Napiti sa pamayaman may Indonesia men papalangan din. Atau sa pitang may Bangladesh na asal na tikite may Bangladesh. Napagkasan sa amin na ko bisige. Itin na pangilan TV sa amin. Itin bang si Bilal sa amin pinne yan suwala no pa ba? Bang tikilay magbalang sa akin. Mangan pepinne kam pakulwa sa ramong inom simula Ramadan, nginom kam ato mangan pepinne kam. Namus pag pinne tikilay sa amin balangan din itin Abdullah ibn Maktum bang pinne tikilay sa amin balangan din. Nene men balangan Abdullahin men ame pesegin sa amian umus na depende kam mangan na kam minum we bentel bisara penguan waktu pensarin sa amian neyen kiruangan siye Bilal letinen muadzin si isine nian si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kita hamku bang sinam hapsaut nen bang sinam hapswalanen sumegua bang si Abdullah bin Maktum magbalang pende subuh-subuh sa Ramadan dan pin nekam mangan nekam nginom etinen penguan ne pajarin subuh-subuh etinen muasa deka nai puasa banian pemepe wa Allah subhanahu wa ta'ala tujuye kayinang wa tapit-tapit na manusia amian etinen tapit tujuye mian ede etinen pengemulyanen magsikin iya bakas kesusunan Allah subhanahu wa ta'ala sawan den buwa ine batang mangijimian wa tinuan we buwa tinuan we sa amian yene me manusia alai ubus قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صب الماء صب sampai bin Allah subhanahu wa ta'ala mata'an lakum wa li'anamikum. Manusia
Hatinan gayro magparatsaya, yan inakano Allah subhanahu wa ta'ala, yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inakano Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yepin na ipun kun. Ipun kun pinne sarta umat nun pinne Muhammad. Yene minggi magkahagarin asal pinaglaanatan ng pinne Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiral insano. Tinasinin dumen mananin natin ng binono, pinapate. Sunaguha, pinaglaalatan atau pinatalaw Allah subhanahu wa ta'ala. Yene may manusia, mengge magkakarin duk magmanusia, mengendusta, yene si Quranin. Mengendusta si Quran Allah subhanahu wa ta'ala. Mengendusta ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bansababan pengendusta ni, gay kahagad ni Quranin. Gay kahagad ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutilal insanu makfar. Agin-agin kuya si binono ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naman na siya binono. Sumaguha, pinagmurkaan ni siya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pinatala na siya Allah subhanahu wa ta'ala ang manaramat ni amban na siya ini. Etinan kaya amban elaw doon na labi-labi ang siya elaw. Etinan kiamat pigdilan markaan na manusia. Sabi siya, manusia bang ngendusta. Manusia ngendusta sa Quran. Manusia ngendusta po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay pakale si yen komedi si Abu Jahal mian komedi si mian yen meti besar lumian pinatala na siya Allah subhanahu wa ta'ala amban rahmatne etinen mian gay ni si kinalasan Allah subhanahu wa ta'ala ubus payamante bihe may manusia menggay magkahagarin pin Allah subhanahu wa ta'ala. May manusia ay magtakaburin. Magmelengkew-lengkewin kung may piraon lay ni Samian. Kung may piraon lay ni Samian, may andok sampay di si Abu Jahal ni, sampay may di si Utbah ni Birabian ni, may kemon na sampay ko ito na manusia magtakabur. Hindi magkahagad. Ngandusta si Allah subhanahu wa ta'ala. Pinne payaman ni pinne, ambat pinne payaman ni. Payaman ni baran ni. Amat bisan pasaing ke martabat ne bisan pasaing ke ne kewesene dayane saman basak na to sila dunya sunewa ambat pinne payaban ne asal-asalin bang amban ni pinegwa o Allah subhanahu wa ta'ala min ayyi shay'in khalaq amban ni hininang Allah subhanahu wa ta'ala amban pewan may manusia presidente yan may manusia king yan amban asal-asal ne amban asal nen manusia yan yene pegu asan amman selemi lemmi nalelebeyan selemi lemmi ne hindi makan pelebeyan yene si waktu se etinen magtakabbur etinen ge magkahagad atau sa amyang gaan niya etinen seddi palangka umman siye so ambat pikil de payaman de asal-asal din bang amban se pegu puas amban Adam alaihi salatu wasalam amban pegu manusia puas amban Adam alaihi salatu wasalam amban pegu manusia gani peguan manusia seddi amban yene lelebihan najis ene lawang sa itisamya pegubos paghadje manusia magtakabur heti ng kagikahagan sa Allah subhanahu wa ta'ala ibig sabihin gani ang manusia palabay amban dehe ka gani amban ko sumegwa palabay amban ini nang Allah subhanahu wa ta'ala heti ng miyan tagnanen amban nut padiki-diki ene buhele taru sa men mandi lay ini nang hatin pinlabi ini nang Allah subhanahu wa ta'ala sa amin ang sa dia man Adam alaihi salatu wasalam ubus palabig siya delembenteng menjadi manusia palabig sa amin ang banine lawang sa ile peliban najis peliban itinin ini pagtabot hadje gate pikil we yemen hatin peliban ng sa amin ang ban seriwa-diawa ani sa milem minatampat sa amin peliban ubus misik hadje itinin kung piraon lay na sa amin at ako sa Abu Jahal lay na hetinin gay kahagad si kawasi Allah subhanahu wa ta'ala gay kahagad si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtakabur magkafir atau mengendusta yan na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayyi shay'in nakhalaka amman pinapanjari amman pinapanjari payaman niya mga amman pinapanjari dumen ko ang Adamin pagi Adam alaihi salatu wasalam yan benar yan bangay magtakabur so bagi Adam ka magtakabur sino manghirang Allah subhanahu wa ta'ala directed
Allah subhanahu wa ta'ala direct kininang Allah subhanahu wa ta'ala dikemmel bulak sa amin. Iyan. Ni bang pinta magtakabur na magtakabur. Sabay Adam ka magtakabur. Bang puas amban niya, iyan nakita, amban pinapanjari. Dumain amban bulak. Dumain Allah subhanahu wa ta'ala hatin sa amin. Dukbaran na mga nangyayin, sumigwa kewesene. Kudrat Allah hatin kawes Allah subhanahu wa ta'ala. So amban tagnatag na, iyan pinne, halakaw minut pa amban dipetak dubuhay sa amin. Iyan mendili. Mendilil dende sa amin, yan tinen tag asa-asal manusia. Magsaki hadje, way sa itihinang na naga mikil. Way tinen naga mikil, way ka magkahagat, way nagtakabur, buhay min lebiyan nen imen asal-asal nen, dumen tinen miyan ga hininang sa amin, miyan sa langkaw-langkaw na pinginangan, atau sa bantug-bantug na pinginangga. So magwa amban ine, depetak buhay pinginangan asal-asal sa amin. Min ayin siya nakalaka, min nutfatin khalaqahu ubus kawasi Allah subhanahu wa ta'ala amban depetak buhe leiru en manjari ini nang Allah subhanahu wa ta'ala lebian den ubus paqaddara la inigiranta Allah subhanahu wa ta'ala si yemen teggelan umul nen tusil unya pegwa dok yemen rizki nen mian dok mian kahalan nen miskin dok yemen kahalan nen dayahan dukemen kahalan menjadi mian nekura, dukemen kahalan enggak menjadi nekura sampai tegilan dan mati samian lain neginan tahu Allah subhanahu wa ta'ala si waktu ya ini nang we amban depetak mendilian samian amban depetak boy mian bus pagtekit bisiket pewa ye bus we si kahalan juga pikirne sumba sabila yassara bus pagsiket anu pagsiket le lembeteng ne etinen menjari ne ini nang Allah subhanahu wa ta'ala ga pinetek Allah subhanahu wa ta'ala ga etinen puan tahu ga ini sumegwa pie pie poks tegelan betikam mengiswe siang bulan do dalam beteng cerita kita us pinegwa ni sebab Allah subhanahu wa ta'ala pinegwa ni kita rasa we ga pikir ne kudrat Allah subhanahu wa ta'ala hinsiye inang ne ini nang Allah subhanahu wa ta'ala mendepetak samian dikit-dikit ruman ne lai dalam beteng sa samian telung bulan siang bulan tegelan pineluas amban dalimine amban dalim tengmian ubus summa sabila sara ubus ga pikir ne wega kagad Allah subhanahu wa ta'ala wega kagad ne kawasa Allah subhanahu wa ta'ala sempurna pagkawasenen ubus bang dumen kawasa Allah subhanahu wa ta'ala diki edu pamante dumen pegbesare pamante yene lebeyan te manawang sa iten bisamian pamante dumen pagano bang seinge manusia peko amban dilemparan sa itebi ejenen samian bang dumen kawasa Allah subhanahu wa ta'ala gen lumuas gen lumuas sumegwa kawase Allah subhanahu wa ta'ala marusain elu memantalin berisik sampai pegua pinegua sa si megtuasele dumen silok sila sumegwa Allah subhanahu wa ta'ala tinen ye memura yene lebian den supaya hajai gumua amban dalam beten samian pitu si dalam dalam dunia samian ubus wege kahagan wege magtakabur we meg inabinin meg nabu enute mian nabu misrayakan magdakak-dakak mesiye magtakabur magdakak sa amin sa kanya apinte ko yin sa amin gay penuhan gay penanggihan sa amin we buka pikir asal-asal sa amin bang dumeni Allah subhanahu wa ta'ala penjerin membelebehin man sa amin enggak menjadi manusia us we pikir ne we dunus tawen Allah subhanahu wa ta'ala tegubus elum na sa amin thumma amatahu fa akbar us pinapatay ni sa balik wallahu subhanahu wa ta'ala pinapatay ni balik wallahu subhanahu wa ta'ala ubus kemetenen pinagdalamine pinagdalam bula kinubulu sa balik wallahu subhanahu wa ta'ala subi eseb na yan subi eseb na nanirekalan lay gana ang nakikole seddi me perkalamian sumegwa dan buah-buah mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala na daya magtakabur komedi si Abu Jahal daya gendusta si Quran daya gendusta hatinan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagigaya hininang amban hatinan tempat langkyaw sumegwa amban depetak mandi duk pinilamay amban lebayan sa amyan pinamura amban sa kawas Allah subhanahu wa ta'ala amban lebayan sa amban lebayan amban hatinan sa ilay ubus sumegwa lebayanin amban sa lembi na pay natin ang tampat
Etinen iyan dan buah hikmat lain supaya tipikil manusiain ku iya ka hati etinen tinalawi ang pandiata at ampat sadi sumigo ang pan etinen sirawa dewa tampat atau sirawa dewa lebihan sumigo bisang prinsip sirawa dewa lebihan sayan ang pan kawasi Allah subhanahu wa ta'ala yang nagpiusin supaya aja etinen lumabi manusiain ang pan etinen tilang beteng sa itip itu sin sana. Numusin kalanin supaya pikir tewi gaya kita menjadi magtakabur, gaya kita menjadi ngendusta, si ini samian etinen bakas tapasampai. Wa Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikit tabi, kagat tabi, darusta tabi, dok suwe pikir tabi asal-asal ten bisamian etinen ini sedikit diki ini amban depetek mandi. Bisa etinen kinanten bi menjadi hajjane, ubus menjadi kinanten bi menjadi nekura ne. Menjadi etinen ini samian tu gelal tabi sumegua asal-asal ten bisamian asal-asal ten betinen gani aga tabi tuju Allah subhanahu wa ta'ala samian emen pemeguan atau penghinang Allah subhanahu wa ta'ala sikita him bisam samian so kita indikin ubus thumma idha sha'ansara kalla lamma yaqdi ma amara tamari nero bisratin betinen tihane orastan bi anu pandak insyaallah semana balik yatin makin lu yatin supatan tabi ene bisrainin ubus berik tabi ene si atat mian penne Allah subhanahu wa ta'ala min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faqbara. Manusiain sidan buah etinen be tafsiran be ulama dialam manusiain beteng seite etinen elum kitibi manusiain 4 bulan manusiain etinen pedekellum na Allah subhanahu wa ta'ala ini dialam beteng seite ni ada roh ni ada nyawa etinen tandaan mian tiap disibok sim doktorin mian usa ete sumegua bisan kita doktor pergi kita betegaan terus samian bang mandaten bibeteng bang kita magano asal masih usa dan beteng saya ne usa dan beteng de naganakin samian ti tandaan elum samian ini naganakin le dalam beteng situ ada lembawa nobus mian subay Allah subhanahu wa ta'ala pagiyan me ilmul ghaib kita wantibi dan bu ampan me ilmul ghaib dalam beteng ini nanti kita wantibi mian bagaimana bisa sehingga me tahu me doktor pintu saman to me kutu ehtin me binti ketahuan subay masir wasal ge ubus etinen yene kita doktor itu dalam beteng itu bismu duman dalam pintu dalam kubur dalam kubur sumagwa dalam beteng hasil dunia pe dalam beteng itu gero ta ubus doktor sa amin kita wande kemon sa amin dan buat dia prima dan buat dia ban me ilmu ghaib etinen ge kita wete Pesu ne ilmu ghaib ini teles di dalam kubur sampai selalu kiamat. Bos, elum manusia. Eten bapita si elum dalam beteng. Kuero pinta bustante de kutu si dalam dunia. Sayende dalam alam. Na supaya dalam alam dalam beteng si akite yayan kahalanten ge kita wante sehingga dan bawa Allah subhanahu wa ta'ala mengitahuan ini kehalan ini manusia. No bos, saya itu dan buah tafsiran si ulama samian mian dalam beteng saya kita bang si tesebte gay kita waya pegua pegi sabab luha tamanan luha kita dalam beteng saya luha kelwayante we pente kena kanten lah lah si itu samian tu kena kan pente ke lebih kesel dok saya kan menuin anu menuin me makanakin anu angkan ne dendahin bang ne betting gina maglaha men kesene gina maglaha pagi elaha lei mian ini menjadi kenakan ini makarak dalam betting samian angkan pedeng lai nus ini alam den nagene manjari saydu kahalan den la kenakan den ge manjari bang iya tenuhut gena manjari mewa gena magewa pegua anak-anak na dalam betting sini pagi sebab luha tamanan luha alam den sudah gua kawas Allah subhanahu wa ta'ala dia menjadi taman siang bulan tu summa sabila sarasuri perwas na balik pegbeto hati si dunya nanti kita tebi ya remeh jeje beteng si tembi berhati berhati ermen somangge kabayan tembi kita pasik sagi kita perluas pegi luha pasik kita ampante pegbeto hati kita sudah kita hati dunya ini
Manusia demikian ang bandunya dalam kubur ke mabaya dalam kubur. Dia sabi ni, luha dunyahin. Pagtipi dalam kubur hati, dunyainin ko beteng sa ilay, kuburin ko dunyainin sa niya. Bang! Ini, sirul, bang? Manusia. Misalnya, Pilas yung ko, bang manusia ini pahin? Mu'minin magkahapanin. Ito lang. Saya ito lang. Saya do kahalan nin. Dunya ini ko beteng sa ito lang. Nangkan bakas demonstrati ini. Manusiain bang mate ini, pitek kasi malaikatin mo ini. Ini ang malimul ghaib na Ganete inutin sumay may kasali kita misara ilmu ghaib bang amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam do kamban etin te misara dalam Quran. Manusiain bang ne ubus ilipenan dalam kubur ganda ni alai direksekan duk bulak pinapian aro pe didingali pe ubus petek kasi malaikatin. Ini binone pisi mo ini mali Pimbuko. Ini bino malaikat yang pisi. Tengah-tengah punya pisi ini bino. Ini Anas, Salam. Salam ini, sing salam. Ini serul. Ini, sini pimbuko. Pakai tulisan tim siasa. Ini bino Buka. Soal. Dumain. Manusiain bangga niya jawane gi tetilaw pemarrabuka ge pensiun marget assalamualaikum. Bino. Jawab mo pisiin. Cek kemarin pisi bino nyawari, pinakil. Magsir na bang mu'min ini, bang mu'min. Bang mu'min, mayang peryata tamanan matane luha kuburnin. Mayang pesilangan pesedepan paganawan pepakutan sa amin tamanan ini, tamanan luha, tamanan dikit ini luha kuburnin piniluha. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bang mu'min pain, Sumagua, bang kafir na liang lay dinagsekan pe mas pesong pepek ubus etinen kene pikep bulaki manusain sabian ledel kubulay pinagliu amban sedihin pinesi kanawan pinesi bibang betisim pine samene pe iniksa yene bulakin kamban kabayan wallahu subhanahu wa ta'ala bang manusia ngin dusta pati bisrate itu duk bang manusia magtakabur duk bang manusia ge pakali si Allah subhanahu wa ta'ala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangkan walhasil kuburin dumen sigpit bang si mu'min. Dumen sigpit bang si mu'min. Sumiyagwa agen pe. Luha pe ang ban lumaluwain si iye. Etinin tikitin raw dalam kurusamen bang mu'min. Etin naman siya. Umos, ginagkiyan. Pagkubur, tujuin. Tujuin leo. Akhirat mo. Diba siya ilusan. Malay de mu'minin sa men naghalan. Nen kinalay. Pero sa madalang kurba kasab luwa. Taman luwa. Nene kawati paghangkan ko adu sa beteng sa ilay samian ini kuburin sa amin luhan ng si mu'min dalam beteng ne ubus akhiratin yan ko dunya ini dalam puro samian tambah haji pe wallahu alam etinen ilmu ghaib ini ngeti bisrate bi sumegua irhoja etinen ngeti bisrate bi ambadine nabi te bangnia bakas bisar wa nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangkan akhiratin haji tamanan haji bang si mu'min luha tamanan luha bang si mu'min duk sikpit tamanan sikpit bang hetinen si manusia ge magkahagat tu Allah subhanahu wa ta'ala po sambanian biyan sa inaraho biyan ini oras tembi asal tabut ni na murah-murahan bang pain kita hetinen niya oras tembi balik pitu patik si sumat haza wallahu a'lam. Si lo pone piccolo che due, adesso che l'occhio si vivo l'altro. Bismillah Pak. Oke ke? Ganti na. Bismillahirrahmanirrahim. Cara kajian ini. Ya bisa pindah haji pada ini pinusung kita.
Berarti ko ano? Ini yung pagkawat ko kabayan mo magsili. Ya ko ang kaso. Apa di sana? Hasan. Saan? Ada lagi. Ini Pio. Oh, Dumi. Ni apa? Pulang pe. Sekarang betul hap? Hap be? Sekarang be? Hap to ini. Hap punya. Terus kalau yan. Suruh mana suruh? Dokter saya. Dokter tidak tahu. Dua pe. Hatu benang bawa kanci. Main bakam pitu kemon. Tukam. Kenapa itu? Man bergerak to. Sama dia. Pinne. Biju teruk kam kemon. Nah, Pulangan deh pe. sempurna ada dunia. Ini apa? Baca mahmud boy. Bukannya lo kena sepelean itu. Nama dia asal ya. Balik tahu kalau pasti si balik. Pasti si balik nambah kan aku media. Kemudian nambah itu media. Kunjing atau kalau kita binatang kami alam kita kakak. Coba bisa memilih suatu. Baru sih deh. Baik bisa. Magtakawi. Kawin dalam mata kunting. Kasi yung sa kawin bakas ni sa telu na kawin na ako ampat na pagkasari ni. Si ano, si Asan. Kete. Ano ka magano? Foto ko. Tidak ada kok tuh Bang, bekas nama mereka patras dia kami di situ. Aku betul kan ya so, bang bekas nama patras sepeda di situ. Mereka itu senang. Atap, patras. Ya, cuma mudah. Patras nak Oh, anu betul. Kita main si jalan. Iya, minum minyak. Ada cara ini. Apa belum nending tepa? Berkomen nih sa. Hindi ko sinipang. Kan ini. Biar belum namin. Sa amin kapag boyan. Tanungin lemma. Saan ka numintel-mintel lo? Ini siya na lain.